Kajing ya keliang ya ki kot kisla jaka bapura hapdeng katana textile ba ka dorbar shnong paham sim kalalong menta kasngi ha office ka district sericulture kabadon hanongpo hari bhoi district ha kabalawan ban sakhi dau ba polong do umentri ka textile ha ka jing ya don lang uba meral bonds im UMLA ka nongpo constituency kumju ha ka jing ya don lang uba FR Kharkongor UIS principal secretary to the government of Meghalaya Department of Textile ka CB Sangma ka director sericulture weaving department of textile uba Jedwin Lengdo urang ba snong ka snong paham sim lembat ki officer katna textile bat ki dukhot ka committee snong paham sim lembat ki we de ka dorbar snong paham sim kaladon ka jingthmu bakan tei ka ying dorbar hall ka bahe hasno paham sim kabanwan ra ai ka jingmen toy ki pajba jong ka dong ka than de halor kane ka dong rim ka dorbar snong paham sim da ka jingsngu thu jingmot ba katna textile kala shim ya ka rai pan ya kliang no ya ka jaka jong ka snong kabadon khampaji na ka snong kabadon ka jinghe kumba lai point khandai akar ba ka jaka jong katna textile kabahe kumba iway point iway san akar kabadon hapdeng snong jong ka snong paham sim kumta hapdeng ka jingyas nguthu jingmot baro arliang mamla kador bar snong paham sim lembat katna textile kle manjur ban bujlino ya kite ki artli ki jaka hapa kren hakane kasngi uba polong do ulapan paw ya kane ka jingya klyang kum ka jingjob ka bakongsan kaban penmentoy ya baro artli kador bar snong paham sim lembat katna textile department textiles but bar snong hangni paham sim Pak Ganapin mau Pak, ya pasti keba yawan mencapsnya, ya inspection, ya dari side, Pak keba kamsho jemput hanya kalau Pak nabaro Arlian, naga department, Pak naga dormasnom, ni ya lagi jom skill, Pak yang negotiate. Di dormasnom atau berikong di pop di kuat yang ketika kendau kejogi kabaran siaga katam but in exchange yang kata bahwa yang tiga jaka kabaran terima nikong non alika tinrai kau apa kejikan kau kejogi kesorga kalau kau apa jujur di menganggap lomo sao agak bakando kia kenapa kan undang gawan long mau berpunyok lu kat papan di ikut no like pun kendai jaga jaga skill ko sekali lah pendam dia kata dia bertaksi ini pendam tak apa kira sign buat kira exchange begitu lepas Pat kini day achievement kapag krawa na benda jom pi kedor pasnom paham skim jom pi kedor pok constituency pat yang niru kum ke department of textiles termasuk ini kan ya hak tingkap nak benda lagi di jom na parti bagi side dunia dari bagi ikut bagi sari atau bagi lihat apa Andi kan ikut kalau ka naga akor, izu akor, asam akor, terus ini rejogi kali kajinya pun lah, part kajinya ya lah sudah kita tahu. Kabarong bakuno, ingin ketiup, dadon kajing bendur dari jingkapna, ai keluar, but kerja orang is more blessed to be a giver than a taker. They ngarong buku menteri jawabin department ngaso ngalong bodon bo. Baik kita kam tu tak butin bud snap mendagat sini ngilala berpeti kena ba ngila untuk it logical end but ginandot ka jikbu how ba Kadang textiles department, but mabhi kum kapdek, mabhi kum ka baiba Kharkongor ekam center, jom ka textiles sector,
Pi dan dombok provinyo ya ketika additional lah kaba ngangen bendakam na benda bana bersiu susu ya ketika rep ketai ketir ya hari ini district Jogni